El siguiente programa es Un rinconcito esloveno en Argentina. Una audición cultural y de promoción turística por Argentina y Eslovenia, dedicada a todos los eslovenos y sus descendientes, y a todos los amantes de la música y canto desde los Alpes al mar Adriático. Conozca Eslovenia desde sus raíces, cultura, historia y belleza natural. El programa del día de hoy está dedicado a Mario Eugenio Bogatay, que retomó la conducción del Rinconcito Esloveno fundado por don Alberto Chuk. Al conmemorarse el tercer aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 16 de noviembre de 2005, queremos rendirle este homenaje. Por eso, el equipo del Rinconcito Esloveno, en su viaje a Eslovenia, visitó su pueblo natal.
continuamos paseando de la mano del rinconcito esloveno en la Argentina. Y justamente en el día de hoy nos hemos dirigido a Ledine, pueblo natal del señor Mario Bogatay, director del rinconcito esloveno. Como ustedes saben, el rinconcito empezó de la mano de don Alberto Chuk y fue Mario Bogatay quien siguió su obra. Él justamente creció en esta casa que tengo a mis espaldas, ¿sí? En un pueblito llamado Ledine que queda muy cerca de Idnia, a unos 12 kilómetros y a 90 kilómetros de la ciudad de Ljubljana. Así que les queremos mostrar dónde fue que él creció y dónde vivió durante mucho tiempo antes de exiliarse a la Argentina y así construir a su nueva familia. Así que los dejamos viendo las imágenes en minutos nada más. Vamos a estar hablando con una de las amigas de Mario para que nos cuente cómo era Mario durante su infancia, su adolescencia y su juventud, hasta que partió y dejó su terruño aquí en Eslovenia y se dirigió para vivir en la Argentina. Les vamos a presentar a una de las amigas de Mario Bogatay, amiga de toda la vida, porque Mario, después de haberse ido a la Argentina, siguió viviendo acá a su país natal, a su ciudad o pueblo natal, a Ledine, a visitar su casa, también a arreglar su casa. Así que le vamos a preguntar a ella cómo era Mario de chico en su infancia o en su adolescencia y cómo fue cuando se fue y después qué es lo que sentía cada vez que volvía acá a Eslovenia. El nombre de la señora es Silva y bueno, la vamos a saludar y después les vamos a hacer algunas preguntas con respecto a la vida de Mario Bogatay. Kako se imate, gospa Silva? Kar lepo. Ja. Posebno poleti. Ja, ne, veliko vroče tukaj. Ja je. Sem preveč dežja je bilo in zdaj pa sonček. Ja, lepo sonček. Eno vprašanje, kako je bil Marjan tukaj v Ledini, ne? Kako je živel preden je šel v Argentini, ne? Ja, Marjan je že zelo mlad šel, pri nekih 16 letih se mi zdi. Takrat je živel kot vsi otroci. Je bil čisto majhen. Je bil majhen. Bila sta pa prijatelja z mojim svakom. In istega leta sta rojena, pa v šoli sta
skupaj v klopi sedela in pa še soseda sta bila in sta prijateljevala. Mi pa pripoveduje svak, da je Marjan že takrat imel fotoaparat. Ja. To je ena taka posebna zanimivost in da če je le mogel, je kaj pofotografiral pa slikal. In zgleda, da je to bilo v njem, v njegovi krvi in da se je pa še tudi naprej v tej smeri razvijal in delal. Ja, veliko je delal ogromno. Ja. Drugače pa, zdaj, ko je pa prihajal domov, vselej je bil vesel, ko je prišel in že zadnji teden prej, kot je šel nazaj na svoj novi dom, ampak vseeno je bil on en teden prej zagotovo bolan. Ja, ne? Ja. Je to počutil, da mora šankrat iti, ne? Da mora spet iti od doma, čeprav je z vsem, kako bi rekla, z vsem žarom, z vsem veseljem govoril o svojem novem domu v Buenos Airesu, pa o svoji družini. Rad jih je imel vse, ampak rad je pa tudi v Ledine prišel. Ja, mislim, da vsi, ki živijo zdaj v Argentini, imajo tisto domotožje, ne, do držav, ki so prej imeli, ne. Ja. In tudi za nas, ne, ki smo še bolj mladi, ne, pa smo tretja ali četrta generacija, je za nas tudi to naš drugi dom, ne. Ja, še. Naša druga dežela. Ja, vaša druga dežela, ja, in vaš drugi dom tudi. No, Marjan pa sploh, on je tako čustveno podoživljal te kraje. On, ko je prišel, vsako drevo, vsak grm, vsak cvet, on je s takim, kar svetile so se mu oči, ko je to opazval pa gledal in res prav zaljubljen je bil v to, na svoj dom in na deželo, ja. Ok, najlepša hvala za vse in za to povedati, ne? Ja, ni zakaj. Žal nam je samo to, da Marjana ni več. Ja, vsem. Ok, bueno, y así terminamos esta entrevista aquí en el Rinconcito Esloveno y seguimos disfrutando de esta ciudad o de este pueblo de natal Ledine, del pueblo de Mario Bogatay, a quien desde ya, como dijo la señora, extrañamos.
moja, pojdźmy no i kraj se pożderzala, karku zawina prepir, bogła zaplesala, jupca moja se mudi, dirca zuneczaka, zaober se oblici mi, długa je się po, prijożełcu pod roblekom, no co i poplis, tam je mój dom, Kikonczek mój, tu i nocoj, pod roblekom, tam je mój dom, Kikonczek mój, tu i nocoj, pod roblekom, tam je mój dom. Ljubček moj, kar pojď nocoj, še se bom držala, ne pozabim na prepir, še bova orala. Ljubca moja se mudi, bože zunečaka, zaober se oblici mi, jožev zugre pot. Joževcu pod roblekom, nocoj bo ples, tam je mój dom. Kikonczek mój, tu i nocoj, pod roblekom, tam je mój dom. Kikonczek mój, tu i nocoj, pod roblekom, tam je mój dom. Las imágenes que estamos viendo son inéditas y fueron filmadas por don Mario en su último viaje a Eslovenia en octubre de 2005. Nos llena de emoción ver lo que veían sus ojos a través de la lente de la cámara. Los que continuamos con la obra de don Mario, queremos recordarlo con alegría, agradecerle a Dios todos los momentos con él compartidos y por habernos transmitido todo el amor por su querida patria natal, Eslovenia.
Nos despedimos hasta la semana que viene con una de las cantantes preferidas de Don Mario, la señora Simona Weiss. Spominjam se Matije, jokala ko sam šla in dejal je oče, da nikjer ni lepše kot doma. Preslepil me je drugi svet, poblišča lažnega. Zdaj se vračam tja, vraćam se domov, vraćam se domov, vraćam se domov, stari kraj kjer me glas zvonov s novim jutrom prebudi i srce kakor ptica ustrepeta, tu me dobrimi ljudmi. Stara jablana, čuval se skrivnosti mladini in lesena klop, kakor včasih še pod njo stoji. Tu smo skupaj se veselili, srečni smo bili. Zdaj se vračam tja, odkoder zdavnaj sem odšla. Vračam se domov, vračam se domov, vračam se domov, vračam se domov, stari kraj, kjer me glas zvonov z novim jutrom prebudi in srce kakor ptica ustrepeta, tu med dobrimi ljudmi. Vračam se domov, domov, vraćam se domov, vraćam se domov, vraćam se domov, stari kraj kjer me glas zvonov s novim jutrom prebudi i srce kakor ptica ustrepeta, tu med dobrimi ljudmi. Vraćam se domov,